zima prihaja in da se bomo izognili tej zimski depresiji, bomo govorili o stvareh, ki vse zanimajo. To je ljubezen, žuri in hrana. Začetek, da se malo ogrejemo, si poglejmo dve risanke iz videokrožka na osnovni šoli Leskovec. Ste pripravljeni na pustolovščino? Hello, can you see me? Ooh, yum yum yum. Ja, Mihec, kaj je pa narobe? Udaril me je. Kdo te je udaril? Chuck Norris. Ja, kaj ga pa izzivu? Tudi starejši imajo radi animacijo, ampak se pogovarjajo o resnih zadevah na originalen način. Pa poglejmo, kako Cicibana zanima konec sveta. Someone's going to go and press a button. That's goodbye. I see the end of the world as a process, not as a click. Tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami. Mogoče kamenje pade dol pa je konec sveta. Ali pa mogoče voda, morje izbuh, ne vem, pa je poničil vse. Y habrá, ¿sabes? Como, no creo, pero como en la Biblia que hay como plagas de insectos. Me imagino como los animales en plan actuando diferente, yo qué sé, un montón de pájaros volando por el cielo ahí en manada. Things will start burn. People, animal, the earth, everything that is alive on it will get burnt and so on. Otra cosa que me No nos imagino, enteramos. ¿no te pasa a veces que piensas que la Tierra se va a parar? Y sabes que va muy rápido la Tierra. Entonces se para en seco y nos metemos una hostia todos así. Me pač predstavino, da dova konc sveta viđoke, da pe pač pol zobarjani in da pe šan dobarjani do povande. Konec sveta si predstavljam, da bo v vsakršnem primeru, karkoli se zgodi, da bo zelo dolgo trajalo in da bo zelo bolelo. Včasih se med žurom ljudje tudi zaljubijo. Vsaka ljubezenska zgodba je po svoje zanimiva in dobra za poslušanje.
conocimos en una discoteca, él miraba y yo pensé, ese chico me va a sacar a bailar. Y otra compañera mía, una amiga, me decía, no, me sacará a mí. Entonces el hombre sacaba a bailar a la mujer, me sacará a mí. Y yo decía, no, yo pensaba por mi interior, bueno, puede ser que a ti, pero yo, había algo dentro de mí que me decía que me sacaría a mí. There's often always like a boy or a guy that you like, and you always like want their attention or whatever. And it wasn't nice when you didn't get that attention. Y sí, me sacó a bailar, estuvimos bailando un rato y después cuando salimos de la discoteca él se fue con sus amigos y un coche me pitaba y me miré y dice mi amiga, mira, es el chico que ha bailado contigo. It was like it started a fairy tale, you know? We spent all the days together, we were always together. Su forma de hablar, su forma de mirar y la forma de tan respetuosa me llenó. Y a otro domingo, pues fuimos a bailar otra vez y otra vez lo vi. And in one point, this just have fun started to be something more. Y yo le gusté y él me gustó a mí. After that, he found me on Facebook and we start to talk. Cuando me llamó, notaba yo que su voz temblaba y no le salía, tenía congoja, no le salían las palabras. And he invited me to go to Italy to a party of this friend in common drag queen. Fui a verlo allá a Lloret, evidentemente con mis padres porque entonces no te dejaban ir sola. I don't know, everything started to just fit. Bueno, entonces él me pidió para salir y yo le dije que sí. He took me to the most romantic places. We spent like almost all day out and all the nights like in these nice restaurants, during the day in these nice cafes. It was amazing. I cannot explain it. When was the sunrise, we were naked under a blanket, hugged and smoking a cigarette in the window, and I discovered that I was liking him more. You liked them a lot, but they didn't like you back. And then you spent daydreaming or whatever, and you knew they aren't doing the same thing. Quizás yo no le llenaba lo suficiente y a partir de ese momento pues la relación fue de mal en peor, que llegó un momento que entonces ella ya cortó definitivamente. I was in love with the girl, I had a crush on her, and then she didn't like me back. It was like a bit sad. Un sentimiento que tuve fue desprecio y no valorada como mujer, como persona. You need to discover what is going on. So I did something that I'm not proud, that is take the mobile phone of my friend one afternoon and read the last message that was from him. I was blind for 4 years, and it was like, oh, I cannot talk about it, I'm sorry. But in that moment, of course, I felt that they were just cheating me, and they were the people that I felt closer in this world, and with I felt more connection and more comfortable. And they were cheating me.
conocer a otra persona que fue todo lo contrario. We met through internet, through Facebook. But this is not like important. It's just for 2 days on the seaside and then bye. He had to go back to France, and it was really hard to say goodbye. And when he left, I knew for sure that I was feeling something for him. Don't write these long letters or something anymore, even if it's long distance, you send an SMS. Y ahí es donde yo, al no verlo ya entre ni fines de semana ni nada, solamente una llamada de teléfono, porque entonces no había móviles. Now today you have also the couples that didn't see each other, and I think this is not quite the true love. We were also talking every day on Skype. And then we kept talking like we have Facebook or Messenger or Skype, and we talked for about 2 years or so. But at one point we just realized that the relationship on distance will not go. And I still miss him sometimes, and so did he, and we started talking again at the beginning of this year. And I don't know, we just kind of decided that we could maybe be together, because I'm older now. Fui a verlo, conocí a su madre, conocí a su padre, y de ahí empezó la relación y fue un noviazgo de 2 años. I never believed that I could introduce a partner to my mother, and I did. I'm 1 week left for share my daily life with him. Y al año decidimos casarnos, porque entonces no había la libertad que ahora hay, y si no te casabas no podías salir con él sola, no podías vivir una relación. Even that, the people are still being empty, because society is creating inside them needs all the time. And I don't think that this is love. Love, for me personally, is about connections. Is when you feel understood. You know that you really do like a guy when he's the last thing you like, the last person you think about before you go to bed. Es darlo todo por otra persona, preocuparte de todas sus cosas, es vivir el día a día y estar con ella en todo, en lo bueno, en lo malo. I want to be all the time, look good and dressed well, and I'm always clean, and I shower 3 times a day. Para la persona mayor sería respeto, paciencia y tolerancia. Y para la persona más joven, más libertad. La palabra amor. But when I'm in love, I don't want to eat anything, and I think this is the first sign that my parents realize that I'm in love, because I don't eat so much anymore.
Da zapelješ ljubimca ali ljubico, je včasih dobro znati tudi kaj skuhati. Ste vedeli, da se lahko naučiš francosko kuhati tudi v Krškem? Have this brown color. Znači, uzmite po jedan kos od piščanc i stavite u This is relaxing part. My girlfriend signed me up for it, so I really didn't have a choice. Res čakam, kako bo za probati. On est allé très vite pour préparer les plats jusqu'ici. Ils sont plutôt rapides, donc je pense qu'on aura le temps de manger. Et ça a l'air vachement bon. We put eggs because we want this preparation to become more, how to say? Compact, yeah. I like this one. I never tried, but I like it. And you have to eat this one really fast. Who wants? Monica. Poglejmo si še nekaj filmov, ki so nastali na poletnih videodelavnicah Luxus Produkcija, kjer je nastalo kar nekaj izdelkov.
Zavzel bom svet! Nikoli ne boš vzel mojega mesta! Gremo igrat hokej. Ne, šah! Gospod, hvali bojo uničili mesto. Kaj ne vidiš, da nimam časa, igram. 5 stran. Šahmat. Ne, ni fair. Gospod, mesto so nam uničili. Sem Mojca Pihler, prihajam iz Ptuja. Že od rojstva na vozičku zaradi cerebralne paralize. Sicer pa malo se ukvarjam tudi s pisanjem pesmi. Mami je v veliki večini kriva zato, ker uči na gimnaziji Ptuj slovenski jezik. In ona mi je pred leti pomagala ogromno, da sem izdala 5 svojih samostojnih pesniških zbirk, ne. Ponavadi opisujejo partnersko ljubezen, ne. Jaz, ko koga na novo spoznam, se vedno strašim tega novega stika. Zakaj? Zaradi tega, ker potem se bojim, kaj pa, če bom izgubila tega prijatelja, ne. In večina mojih prijateljev, s katerimi smo navezali stik, je potem so ti stiki zelo kratkega diha. Bom rekla, kako je to mišljeno, mišljeno je to tako, da zaživijo na novo, pa me pustijo samo, ne. Pač nekaj časa jočem, mi je hudo, ampak pol se pa pridejo novi. Princa na belem konju ni belega viteza. Drugače pa meni je, sama nimam partnerja, zdaj trenutno samska,
Mi je pa partnerska ljubezen, bom rekla, čisto nekaj normalnega. Ni me sram sicer o tem govoriti, ampak je pa me strah, v bistvu bi to izgledalo. Tako da neke potrebe zdaj, da bi imela partnerski odnos ali pa da bi imela karkoli, da bi imela fanta, potem potrebe ne čutim, ne. Boš štela? 1, 2, 3. Visoko, visoko. Koliko se da stegni roke? Tu imam v redu, na tej strani. Stisni trebuh. Pokonci, Golka. Tako rasti. Super. Ok. Kar te čaka še? Imela pa sem fanta, ki si je želel, pa pol ni iz tega nič ratalo, zaradi tega, ker sem pravočasno pač preprečila, no. Ker on meni ni bil glih tak, da bi rekla, simpatičen, da bi z njim zaživela. Ponosna sem na tiste, ki se pa kljub temu vsakdanjemu vrvežu trudijo obdržati stik. Hvaležna sem vsem tistim, s katerimi še imam občasno stik, da bom čisto tako iskrena. Drugačnost. Ni vsaka drugačnost le bolečina. Ni vsaka drugačnost le pesem spomina. Ni vsaka drugačnost le črna praznina. Je struna kitare, ki nežno odmeva, igra in prepeva. Ko se je dotakne človečnost, se ti skrivnost razodeva. Vidiš sonce in pisane trate, vidiš mavrico in kodre zlate. Ugotoviš, da drugačnosti ni, da vse resnično pomembno sva jaz in ti.
before, and I asked her if she had some material from back then, because I know old people who are in age collect letters, and my sisters told me they read them before, so I wanted to see them too. Lepa je pač svetska stvar. To jaz berem? Ja. A ja. Lepa je pač svetska stvar, a cvetka je venljiva. Ljubezen moja nate, tebi, dragi Franček, ostane nemenljiva. Zdaj pa še pokažete malo, kako je on prišel k tebi, pa ste se pogovarjali. Ja. Pa pokaži sliko. Ja, kaj bi zdaj pravila, mi smo se srečala, aj kaj? Ja, pa kako ste se delali na kondišči? Srečala pa smo se, ki smo Košice, to ne vre, Košice smo lišli. Pa perje skubili zato, ker ne bilo kina, pa nič nekakve zabave druge. Pa smo hodili, pa je prišla, te pa smo se tam spoznala. To je naša konkišta, ne? Uporabljala se je za drva, za krte, za pozime, ker je bilo toplo, za stare ljudi, pa za vse. In ta konkišta je bila za srečanje, kdo je prišel fant na vasovat k deklini, ne, je tu bila nič, kaj že bi rekla, ne v dnevni pa ne spalnici, tu na kište smo lahko 2-3 ure kramljala, te pa je šel domov. Kdaj je prišel od vojakov, tam je vojak, ne, na dopuste od vojakov, te pa je prišel na obisk, pa je bil tu na kišti smo sedeli, kon kište, ne. Ja, in še danes sin se vrača domov, ne, pa hčerka in vedno sta na totoj kišti sedita. Te so starši šli spat, nama pa je kuhnja ostala, pove pa kon kišta, ne. To so lepe spomini, ne? Reči, kaj so lepe spomini, ne? These are nice memories. The parents went to bed and all they had was this kitchen and kolkišta. Pisali smo se samo, ne? They wrote to each other letters. Ja. Sedaj pa moram končati, ker je že pozno in se mi dremlje. Te pravi srca pozdravlja tvoja in samo tebi zvesta Lizeka Gočnova. I found this one very interesting. It's about a rumor she heard that he had someone else. And she's a bit angry. But later on the rumor proves false. Babica, v totem pismu, ne? Ja. Si ti napisala, kje zdaj to je? Da je prej neka Mica Antunova bila. Kaj? Da je dedek nekaj, da, kako ti zdaj na to povem? Se spomniš tega? Ja, samo to sem ne včeraj brala. No, v enem pismu si napisala, da je dedek da si šla k šlogarci, ne? Se spomniš? Nisem hodila šljugati, jaz nekdo. Mislim, dobro te pa, da je ena druga šla k šlogarci, to je bilo, ne? Pa je prej je rekla šlogarca, da nekaj pač
Dedek poznanstva? Ja. Pozabila sem pa lahko, kaj je bilo. Antonova so hodile. Antonova je bila Mica. Pa so hodile na šlogaje. Ja. Samo jaz pa nisem nekdor hodila, zato ker nisem verjela v šlogaje. Nekdor. Mislim, ja nikdar ne hodila. There was this woman who Samo went... so tu v pisme, ne šla? Ja. Te pa so celo lahko preslikali. Koga? So celo preslikali. Ne, to sem jaz prebral, Ja. There was this woman, Mica Antonova, who went to what's the, not witch, the woman who tells future. She went to her and she told her she has some chances at France. But my grandma herself never went to this future teller because she doesn't believe in such things. And I don't know how the story ended. Well, they got married, obviously. Je dosti deklin hodilo za detko? Ja, pa reče. Pretty many, Samo jaz pa sem ne imela nikdar drugega, samo to tega. She says she never had anyone else. Samo enega. Only one. Ja. To so leta. Spomine, ne? These are memories. Ko se spomine zazreš, ne? When you look back in the memories. Ne vem, še več? Ne vem. Anything else? Še? Non, je mangerai pas les doigts, non. Ajo, ne, ona črka, kaj so na steni bi pojela? To šahovsko obliko. Mogoče tale drek, ne, z dodanim čilijem in poprom. Dobra umetnost. Pique un peu celui-là. Pique. I don't like so much sweet things. V bistvu vidim neko dvojnost, ne bom rekla, ker prideš not zadiši, ko pa pogledaš oblike, pa stavke, pa te malo zmede, ne, tako da... C'est un peu pour la provocation, parce que les doigts coupés, les yeux, les crottes dans une assiette... It shocks people. Vidi dober, to ni od nas do hrane. V tem momentu naj mogu trditi, da se počutim del umetnine. Mi pa ni težko razumeti, da bi se lahko preko hrane vključil v njegovo idejo, ne. Zanimiv se mi zdi ta kontrast, da uporabiš material, uporabiš v nekem drugem kontekstu, ko mogoče hočeš nekaj kritično kaj povedati oziroma za neke stvari, ki niso simpatične, kot je na primer drek pištola ali pa na primer ti napisi, no. Koliko stane kolač?
20 evrov. A res? Imaš to pištolo, smetano. Fak. And I thought it was quite funny to the guy is like anarchist making cookies and then he says, well, don't touch anything, no? Jaz sem dobila navodila, da se keksi, ki so na tleh, ne dotikajo, ampak je kar prišel en otrok in je napisal svoje ime. Posladkana anarhija, bomo rekli, ni tako nevarna. Anarhija? Ne, jaz ne vidim anarhije. Edina anarhija mogoče je to, ali pa, kako bi rekel, da ni reda, ne? To, kar niso predvideli, da tele črke iz testa padajo iz zidu, ker je zid vlažen. To je edino, kar ni bilo predvideno in ni v skladu zgleda z tem, kar je umetnik želel. In ima kar naprej delo, ker mora črke ponovno dajati gor, oziroma zdaj se je zgleda odločil, da jih bo kar pustil. Ki kuhaš, ješ, saraš, razumeš, non-stop isto. Mogoče v tem smislu bi lahko bilo umetnost, ja, neki perpetuum mobile varianta, samo drugače, samo kuhanje pa ne. Something that shouldn't stay there too long. It's art that disappears. Tiens, on va goûter. Attention, hein, ça se tombe, c'est un super goût bizarre. C'est bon? Tu dis toujours que c'est bon, toi. Ça goûte quoi? Gâteau. T'as le goût de gâteau. Upam, da smo vam pomagali v tem hladnem vremenu v dobro razpoloženje. Se vidimo!